بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الذي علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم، ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. musidɓe julɓe tedduɓe ay sukaɓe almuhsinun ɓe salmini on ɓe hewriki on nokkala ko wonnon edna on. Ay min toro Allah subhanahu wa ta'ala yo rewnu en waɗa hijabu e min renda en nde nawnade wonde yilade fewndo ɗo hakkunde min. E haɗa hadaf audio ɗo haɗa ko hollutugol en wondema haɗa sukaɓe muhsinun ɓe ƴettani en ɗo feere pi wallitagol en responsabilité mon sponsor halfini en haɗa ko hondu woni on ko éducation ɓiɓɓe men men. Haɗa gandi fewndo ɗo école ji ɗin fof ɗi fermi, dude den fof ɗi darnama. ɗum haɗa fenno pay koye men koye ala jangude koye ka suudu. haɗa noon koye wattan hila moƴƴa ara en jaɓali pay koye ko yeba tan maɓɓe on e darugol tun télé e figol playstation. Allah subhanahu wa ta'ala yo eftan makko teddude wondema zamanu fof ko yimɓe ɓen fof ko ɓe perduɓe. neɗɗo ko perduɗum sina ɓen gomɗinɓe ɓe ronki yewude tan maɓɓe on, ɓe ittudusi tan maɓɓe on, ɓe gomɗini ɓe golli ko moƴƴi. andine golle moƴƴe ɗen no jeeya ko ɓuri moƴƴude e majje janngol alquran, ɗaɓɓugol gandal. joni noon ɓen e wakkilanike ɓe hitande nden fof e naɓɓe ɓe ɗuɗale ɓe janngude, walhamdulillah tabarakallah. joni noon ɓe duɗe ɗen fermi, wona kati en farju accen cheytan uttanen dambugal ngal ɓe wona ka suudu ɗon accanen ɓe liberté fiɗɗuɗa ɓe gite ko ɓe jangi kon fof. ani gandal ngal hana entretenede. haɗa ɓen wona maɓɓen fof newani wawgol dartingol pay koye ka suudu. aɗa sukaɓe men min almuhsinun ɓe ɗaɓɓani en inchallah karmo koɓe wawɓe wadde on suivi ɗon. ɗum haɗa kala audio ɗo on yeyi ɗo numéro ji ɗon no yidde ɗo fof inchallah du lundi au dimanche ko karmo koɓe wonɓe disponible de 18h à 20h30. haɗay so noddi numéro mo nodduɗo wo hakkude ɗiɗo inchallah haɗay waway on dartande pay ko mon koy ma pay ko monkum ma fiinugol koye ma waɗangol koye programme wanna ɓe suivi inchallah. haɗay darsigiɗi ɓe wowi janngugol ɗin ka duɗe maɓɓe fiita ɓe yejjutuɗi inchallah. haɗay noon o mesure ɗo ko wonɗo valable fanni makko finman gon yani ko valable inchallah. ɗum haɗa wona duɗal kesal woni ko woni uɗutude, haɗa ko juste wallitagol mawɓen, wallito pay koy bal hay wallitagol mawɓen so ɓe fala jangude kamɓe tigi inchallah. haɗa kala falaɗo finade alquran ma falaɗo dartinede haɗa inchallah ko ahlan wa sahlan. hay noon kadi meɗen yiiɗi wondema haɗay yo leyɗe heɗitiɗɗen fof majje inchallah ɓe ƴettu sifande feere ɗo ma ko ɓurde feere ɗo labede ɓe wallito mawɓe inchallah ko encadrement pay koy à distance à travers une vidéoconférence, ma par WhatsApp, ma par téléphone, Inch'Allah. En toro Allah subhanahu wa ta'ala hollindi e tawfiq e sodad o koren kulol makko wonnen barki e golleji men ɗin wonnen kadi barki e gandal men ngal o koren gandal waɗangal barki nafongal en aduna ila akhara gandal wonane ngal en hujja ha naten kal janna harna wonangal hujja e dow men. wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.